Predzadnja tekma sezone se je iztekla po naših načrtih. Zmaga v Murski Soboti sicer minimalna, pa vendar z 1-0, tako da zdaj čaka naše nogometaše le še ena tekma v letu 2025. Tu pa so najzanimivejši trenutki tega prekmursko-štajerskega derbija. Za mene, kažem, najdraža utakmica, najveća pobjeda i najdraža pobjeda, zato što otišli smo tako kako smo otišli, ali sa karakterom smo došli ovdje i uzeli 3 boda, ali potpuno zasluženo. Moram da odam priznanje igračima, pogotovo ovi što su bili bolesni, što nemaju adekvatan broj treninga. Ali koji odigra 90 minuta sa stomačnim virusom, sa temperaturom prije 2 dana. Jan Repas koji odigra 80 minuta sa 2-3 treninga samo koja ima, gdje nam je danas donio ono tačno što smo htjeli, njega sam stavio danas na zadnjeg vezna gdje smo dobili sa njim tu igru od zadnje linije, taj posjed lopte i kažem svim ostalima zaista kapa dole, svaka čast, ponosan sam na njih i pogotovo prvo povreme, to je taj Maribor koji ja želim, sa kontrolom igre, sa dobrim posjedom, sa možda nedovoljno kreiranih prilika, ali sasvim dovoljno. Imali smo prije gola još jedno, zabili smo taj gol, iskontrolisali Mura, faktički pogotovo prvo povreme nije imala ništa. Kapa dol ekipi, da smo pokazali da smo prava ekipa, z velikim manjkom igralcev smo nekako zdržali to tekmo, bi rekel, da taktično zelo dobro oddelali in se borili skozi celotno srečanje in zaslužene 3 točke.